Itabi ryica abasaga miliyoni 7 ku isi buri mwaka. Uyu munsi nibura biteganyijwe ko hari bunyobwa miliyari 6 na miliyoni 500 z'amasegereti. Uyu munsi urajya kurangira iyi mibare yongereye cyane. Impamvu nyamukuru isobanura impamvu abantu tubimbata z'itabi ni nicotine. Kimwe mu bigize itabi harimo ikinyabutabire cya nicotine. Ni nacyo gituma banywi baryo ribananira kurivaho. Itabi rikoze ku buryo iyo urinyoye nicotine ihita igera ku bwonko. Iyo nicotine igeze mu bwonko ituma habaho ikorwa ry'ibinyabutabire bituma wumva umeze neza. Ukurinywa kenshi ubwonko bumenyera ko hagomba kuboneka nicotine kugira ngo wumve umeze neza ufite amahoro. Kandi nta handi wakura nicotine hatari ukujya mu iduka ukagura itabi ukaritumura. Niyo mpamvu uzumva abanywi b'itabi baribuze bagahangayika yamara gutumagura imyotsi akakubwira ati ndumva ameze neza cyane rwose ndatuje. Iyi niyo mpamvu kugerageza kuva ku itabi bituma umuntu ahorana umushiha kaburi bitotsi, kuko nicotine iba yarahinduye imikorere y'ubwonko ku buryo bugutegeka gukoresha nicotine kugira ngo wumve umeze neza. Gusa igihe wakomeza kurwana nabyo nyuma y'ibyumweru bike ubwonko bwiga ko bugomba gukomeza gukora neza ndetse nawe ukabaho udakeneye nicotine. Bimeze nko kubatwa n'isukari ukagerageza kuyivaho. Icyumweru cya mbere kirakugora ariko ibindi wumva wamenyereye. Mu gihe unaniwe kuva ku itabi wakwifashisha ubufasha bwa muganga. Ashobora kukwandikira imiti yo kunywa yifitemo nicotine nkeya igufasha kumva umeze neza ariko utanyoye itabi. Ikagenda imenyereza ubwonko kugeza igihe wibagiwe itabi ndetse ukumva ntugikeneye kurinywa ngo ugubwe neza. Hari na shikarete z'abanywi b'itabi bahekenye igihe bakeneye kunywa itabi, kuko benshi banywa itabi kuko nta gahunda ibahugije. Ni byiza ko umwanya wawe wose uwukoramo gahunda zituma ubura umwanya wo gutekereza kunywa itabi, ndetse no mu byo upanga gukora byose ukabitegura ku buryo kubona itabi biri bukugore. Imibare dukesha CDC ivuga ko buri mwaka abantu basaga miliyoni 7 bicwa no kunywa itabi. Abandi bo bicwa n'ingaruka zaryo kuko itabi ntiryicurinywa gusa, ahubwo ryica n'abatarinywa. Akenshi hari igihe umuntu anywera itabi mu ruhame. Ibi bigatuma n'abatarinywa bahumeka imyotsi yaryo. Icyo gihe mwese muba muri nyoye. Niyo mpamvu abanywera itabi mu ruhame iyo bafashwe bahanwa bihanukiriye. Ndetse ahenshi usanga harashyizweho n'ahantu ho kunywera itabi habugenewe. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi naha tugisoreje.